Тыгынча 916 yıl otayın 31 günüger Kanada Montreal koratıgar Dmitri Petrovich Korkin nitillәtçelere Pavel Penigin köhül kömüs, Roman Dmitriev ve Alexander Ivanov örün kömüs metalleri ılattanlar. Üyelerge ömnullubat sağa tostutun ulahan örögöye bolbuta. Sahan orotun jolo horguta arıllıbuta. İlk tümen beresedatele Alexey Yeremeyev, barabıtılısva beresedatele Andrei Tarasenko, Eğerde tıllar ettiler, İltümen maqtal soruqtарын ileyeni onun rotor doğurduqların bağırga tüyge muanyuga ililler başuat belelerin itenne sağa sportsmenlere olimpiyska oynular görөгöydü hünlerin 4-5 yılından tüeskan yıllar ödömünlük beleleri 90 ıstığın ortatıgar tuttar tatılı. Россия Олимпийский комитетин президенти Станислав Поздняков, Олимпийский oynular üst tөгүлләк чемпионы, СССР спортун үтөләк мастера, Россия героя Александр Карелин, Россия Тостуғы Федерациятын президенті Михаил Мамияшвили, СССР оны Украина төләк тренері Георгий Бароков онлайн сетімінен ағаддалары экранларға көхінілі. Итинтен салғы улуыстар бағылықтары ағаддалатылар сынылақ бәләқтері қарчынан сертификаттары тұттардылы. Олимпиада геройдарын мақтал қардатылыра дорахайдылы. Это наша спортивная республика. Я очень люблю свою республику и горжусь. У нас здесь сидят молодые спортсмены, борцы наши. Вот им посвящаемся. Вы именно поднимете флаг нашей республики Саха-Якутии. Несомненно, горжусь тем, что я его дочь родная и наследовала его природную скромность, трудолюбие. Но самое главное качество, которым он меня удивлял, вообще всех удивляет, это его сила воли и его глубокий патриотизм. Димняк триумфатор Дмитрий Петрович Коркин. Роман Михайлович рядом с вами. Хас чествование Боллана, хас барахни Боллана, Роман Михайлович Павлович min Боллан прорек, bilgin kaptenler demişti. Yörülüq tögen saha estradatın solusların eriyalарынан doğuhallanna, jorokün qartıskağa tühülerinden tümüktenne. Montreal'lağı Olimpiada geroydarıgar albanat. Bahalay Paselskay saha televideniyete Jokuskay.